titip Garuda. Timnas Indonesia proyeksi Piala Dunia dan Piala Asia U20 akan mengikuti mini turnamen 4 negara yang akan dihelat di Jakarta mulai Jumat. Selain Indonesia ada Fiji, Guatemala, dan Selandia Baru yang ambil bagian. Seluruhnya merupakan tim yang lolos Piala Dunia U20 Jakarta. Kesempatan ini sejatinya sangat baik untuk persiapan timnas. Namun sayang, pelatih timnas Sinteyong justru pesimis mini turnamen bermanfaat bagi tim. Pasalnya, skuad yang dimiliki dirasa belum lengkap tanpa kehadiran beberapa pilar yang belum juga dilepas klub ke TC. Kemungkinan pemain yang hingga Rabu belum bergabung tidak ikut serta dalam event ini. 이거는 형평성에 맞지 않다. 그래서 사실 우리가 리그를 준비하는 것이 아니라 24 월드컵 준비하는 과정에서 좀 모든 팀들 좀 희생을 해줬으면 좋을 뻔했는데 희생을 하지 않아서 좀 많이 아쉽고 이번 미니 경기에 있어서는 내가 생각하고 있는 부분에 있어서 크게 많은 도움이 지금 안 되는 부분이 많다. Mini turnamen sebenarnya merupakan upaya timnas Indonesia untuk mematangkan persiapan. Bertemu lawan sepadan diharapkan mampu mengasah mental dan mengetahui kekurangan tim jelang berlaga di Piala Asia Uzbekistan. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta.